Igitondo cyiza nshuti bavandimwe, none ku itariki 11 z'ukwezi kwa 2025 mbana muke mu makuru agezweho mu mikino uko twabyiyemeje. Iyi ni ya cano yanyu twabageneye kujya tubagerezaho amakuru ku gihe azira imuha ndetse no gusesereza. Ubwo rero wowe ukunda imikino kanda subscribe kandi ujye gukanda like kuri video yacu, ibintu byose bigende neza cyane. Uyu munsi rero mbazaniye amakuru meta atandukanye. Turaza kuba tugaruka ku mukino warihuye uhuje ikipe ya AS Kigali ndetse n'ikipe ya Al Hilal. Turaza ndetse kugaruka mu ikipe ya Rayon Sport. Iyi ni ekipe igiye gusubukura imyitozo yitegura umukino w'umunsi wa 8 igomba kuba igaruka mu itariki 21 z'uku kwezi, kubera ko ino weekend na shampiyona ihari, abwizagaruka mu itariki 21. Ibyo rero turaza kugenda tubigarukaho. Ikipe ya Sport irimo iravuguta umuti usharira, ariko uvuga bati tugomba kunywa kugira ngo tebe ko twabona ibisubizo nyuma yuko ino ekipe itsinda ibitego bitatu kubusa na mukeba wayo ari we APR Football Club. Rwose ndaza kuba mbigarukaho neza cyane tano kwa tano. Turaza ndetse kurebera hamwe no muri mukeba wayo ikipe ya APR Football Club. Iyi nayo ni ekipe irimo amakuru menshi agiye atandukanye. Iyi ni ekipe yitegura umukino ifitanyemo n'ikipe ya Musanze Football Club, igomba kuba yerekeza hariya kuri stade ubworoherane mu karere ka Musanze. Ni umukino utoroshye rero. Iyi ni ekipe irimo amakuru menshi agiye atandukanye nyuma yuko itsinze ikipe ya Rayon Sport ibitego bitatu ku busa yandagaje. Iyi ni ekipe igomba kuba yagaruye yitwa Cheikh Djibril Ouattara, uyu munya Burkina Faso, ndetse harimo n'amakuru menshi agiye atandukanye turaza kugenda tugarukaho. Turaza kurebera hamwe amakuru agezweho, ibintu byose tugende twapdatinga. Wowe kibusabwa no gukanda subscribe, waba waramaze gukoraho ugakanda like, ubundi tukagenda subana neza cyane. Yes kabisa rero nagutinda nakugira iminota reka dute twihuta cyane tugaruka mu makuru agiye atandukanye. Ku mugoroba nibwo ikipe ya AS Kigali yari yakiriye ikipe ya Al Hilal. Iyi ni ekipe mu gihugu cya Sudan, ariko yasabye kuba yakina shampiyona y'u Rwanda ndetse irabyemererwa. Abantu benshi rero ku mugoroba bari bazi yuko iyi ekipe atangiye gukina shampiyona, bari bazi yuko uyu ari umukino wa mbere wa shampiyona ino ekipe ikinnye, ariko yari umukino wa gicuti wayihuzaga nino ekipe, kubera ko CAF nyine nagira bihumugisha. Buriya CAF igomba kubanza ikabihumugisha cyangwa se ikabyemeza, ubundi zino ekipe zigatangira gukina shampiyona. Ndetse aho biteganyijwe yuko muri ira weekend y'itariki 21 izi ekipe zigomba kuzakina. Izi ekipe rwose zizaba ziri mu makipe azakina shampiyona, kubera yuko kuri classement bazakora rwose zino ekipe zizaba ziriho. Urumva yuko rero ni ibintu byiza. No mpamvu rero zatangiye gutegura imikino ya gukina n'ikipe zo mu Rwanda, ndetse amakuru mfite nuko nagihindutse muri ino weekend, kubera yuko amakipe y'ibihugu azaba ari gukina. Izi ekipe zo nazo zizaba zifite imikino ya gicuti n'amakipe yo mu Rwanda. Rwose aya makuru yo namaze kuyakandagira nimugoroba ubwo nari ndimo nganira n'abantu bo mu izi ekipe, bambwiye yuko rwose nagihindutse muri weekend bazaba bakina indi mikino ya gicuti, bakina ndetse n'amakipe yo mu Rwanda. Ushobora kubona ikipe nka Rayon Sport, ushobora kubona ikipe nka Kiyovu Sport zirimo zikina n'izi ekipe yabe iyi Al Hilal ndetse n'iri ya El Merreikh. Ubwo urumva yuko rero ni ibintu byiza cyane kuzi ekipe zirimo ziza. Ekipe ya Rayon Sport ni ekipe nayo ikomeje kugenda yitegura ndetse iteganya umukino wa gicuti nino ekipe imwe muri zino ekipe zo muri Sudan. Iyi ekipe ya Rayon Sport rero mbabwira yuko hari abakinnyi bayo bari mu ikipe z'ibihugu, ndetse ariko abataragiye mu ikipe z'ibihugu bagomba kuba batangira imyitozo ku munsi wo kwa gatatu. Ubwo ni ku munsi w'ejo ku itariki 12 bagomba kuba batangira imyitozo rero hariya mu Nzove bitegura journée ya 8 igomba kuba igaruka, dore ko ibintu bizaba bikomeye cyane. Ikipe ya Sport rero nyuma yo gutsinda ibitego bitatu ku busa twarababwiye yuko bagiye bakora inama zigiye zitandukanye. Twarababwiye yuko hari byinshi bigenda bivugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Iyi ni ekipe
abantu benshi bagiye bibaza ku mvune yitwa Bigirimana Abedi. Uyu ni umwe mu bakinnyi b'abarundi, uyu ni umwe mu bakinnyi bahenze ikipe ya Rayon Sport, kavuga yuko no mu mateka ari umwe mu bakinnyi bayihenze, ari umwe mu bakinnyi bayigoye kugira ngo Rayon Sport ibasinyishe, ariko biza kurangira uno mukinnyi atarimo aratanga umusaruro nk'uko bikwiye, kubera yuko umwe mu bakinnyi nyine bakinira ku mvune. Ni byinshi rero byagiye byigwaho, ndetse abantu benshi bagenda bibaza kwitwa Pavel Nzira, igitego yagiye atsindwa harimo n'igitego yarahaye Mamadusi. Ibyo rero ni bimwe mu bintu byagiye bikorerwa inama, ndetse barebera hamwe uwitwa Arona Ferez, uyu mutoza mukuru maginga ya ikipe ya Rayon Sport, nimba wakomeza gutoza ino ekipe, nimba bagarura uwitwa Rotifi cyangwa se nimba bazana undi mutoza. Iki cyumweru kirasiga ibintu byose bigiye hanze, kubera yuko ikipe ya Rayon Sport irimo iragenda ikora inama zigiye zitandukanye, aba basaza, aba bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport bagenda bigira hamwe icyakorwa kugira ngo iyi ekipe ibe yajya ku murongo, kubera yuko ikomeje kugenda bigorana, kubera ko ni ekipe twabonye itangira shampiyona neza. Ikindi ikipe ya Kiyovu Sport hita ijya mu mikino nyafurika, bigenda nabi, itsindwa n'ikipe ya Singida Black Star, byatsindwaga imikino ibiri, uwa mbere itsindwa kimwe ku busa, kabiri itsindwa 2-1, iragaruka muri shampiyona itsindwa n'ikipe ya Polisi igitego kimwe ku busa, ikurikiza ikipe ya Gasogi United baranganya ibitego 2-2, ariko ubundi yari no gutsindwa kubera ko igitego cya gatatu Gasogi yatsinze, umusifuzi yaracyanze. Nyuma yo kucyanga biza kurangira Ferwafa yemeje yuko icyo gitego cyari cyo, ndetse bahana n'umusifuzi. Ariko nyuma ikipe ya Sport nyuma yuko ihise ihagarika umutoza, yaje kwitwara neza, itsinda imikino, itsinda ikipe ya Rutsiro, itsinda ikipe ya Marine Football Club, ndetse itsinda n'Amagaju igitego kimwe ku busa. Ariko noneho byongeye kuba bibi cyane nyuma yuko itsinzwe n'ikipe ya APR ibitego 3 ku busa yandagaje. Ubu ngubu rero abayobozi b'ikipe ya APR, abafana b'ikipe ya Rayon Sport n'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abayobozi baribaza icyo gukora kugira ngo ino ekipe itongera gusubira inyuma, itongera gutsindwa imikino igiye itandukanye. Ni urugamba rukomeye cyane rero ku ikipe ya Rayon Sport igiye gutangira imyitozo, ndetse iyi ekipe irimo iteganya kugarura uwitwa Paringanye. Numva ko yaba ari inkuru nziza, yaba ari igisubizo cyiza, kubera ko ni ekipe twagiye tubona nayo imeze nk'aho ikina ariko nta mwataka ifite, kubera ko Habimana ubu ubona ari ikarita y'umutuku, wagira ngo ikipe yabonye ikarita y'umutuku rwose, abari ruje mu kibuga. Ubwo ngubwo ngayo nguko mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya APR Football Club rero nayo igomba kubikomeza imyitozo nyuma y'ibyishimo, nyuma y'ibintu byiza byayibayeho, nyuma yo gutsinda, nyuma yo kwandagaza mukeba wayo Rayon Sport yitsinda ibitego 3 ku busa. Iyi ni ekipe rero nayo igomba kubigaruka mu myitozo. Iyi ni ekipe irimo yitegura umukino ukomeye cyane, iyi ni ekipe irimo inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, ndetse harimo n'inkuru nziza cyane, kubera yuko uwitwa Cheikh Djibril Ouattara, uyu munyaburkina Faso, agomba kuba agaruka mu kibuga nyuma yuko ku mukino w'ikipe ya batsinze n'ikipe ya Rayon Sport. Uyu musore ikipe ya APR yashatse kumugarura, ariko baravuga bati kumugarura ku mukino ukomeye nk'uyu nguyu bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane, kubera yuko uyu ni umukino uburemereye cyane, ashobora kugiramo ikibazo cy'imvune, noneho tukamubura igihe kinini. Baramureka, ariko ubu ngubu rwose icyo nababwira nuko ku mukino w'ikipe ya Musanze uteganyijwe ku 21 z'ukwezi kwa 10 2025, Ouattara rwose nyuma y'igihe kinini, dore ko kuva shampiyona yatangira uno musore atarakina, kubera yuko uyu ni umukinnyi wagize ikibazo cy'imvune muri Sekafa yabereye hariya muri Tanzania, asa kugirayo ikibazo cy'imvune. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imvune rero, sibyo ko atari n'imvune ahubwo ari uburwayi, ikipe ya APR ifata icyemezo iramurekura, agaruka mu Rwanda, asiga abandi bakinnyi. Nyuma yo kugaruka mu Rwanda barongera no bamwohereza iwabo, bamwohereza muri Maroc, abari hajya kwivuriza. Ariko rwose amakuru atugereraho nuko ubu ngubu witwa Djibril Ouattara rwose ameze neza, yiteguye ndetse kuba yakina umukino w'umunsi wa 8 wa shampiyona uteganyijwe ku itariki 21 ubwo ikipe ya APR izaba yerekeje mu karere ka Musanze. Ngayo ngo kururumva yuko ikipe ya APR ari ibintu byiza cyane, ni ekipe ikeneye gukomeza igafatiraho, ni ekipe twavuga yuko noneho igiye kubona competition, kubera ko izi ekipe zo muri Sudan twaraye
tubonye ino ekipe ku mugoroba itsinda ikipe ya Kigali ibitego 2-0, ni ekipe yagenera nyine wabonaga yuko ari ekipe imeze neza cyane.